mi heɓi contact goɗɗo gono ɗon mi heɓi contact goɗɗo go ɗon ine bisa ɗum hawrodiri min e suka mo mi wondi on ka suudu alpha angiɗa andi mo inneteɗo alpha on noon ka tawi no faala addugol ɓeygu makko ko kanko on jiwo yaadi Guinée Bissau moƴƴini mi fuɗɗori taw extrait de naissance makko mi mo andi ɓa mo jogitimo ko ngaabowo moƴƴinoya na hayi Bissau ka centre ngaabowo moƴƴinoya moi j'ai payé ça transport aller retour e kayɗiji ɗi moƴƴina kon j'ai payé en tout cas itti extrait de naissance makko ha hewti passeport makko ça coûté 600 000 francs CFA ko ñamata tawa e passé makko ko yiri Sénégal o ari Guinée Bissau tawa kay ɗin rien du tout absolument rien du tout min ngari o wolanore men fi programme on Guinée Bissau ton minimo min heɓi goɗɗo go kadi ɗimmo min on partenaire jam min joni ko noon ɗe ay ganda fi affaire man joni on da wadde ƴettu dossier ɓeygu ma on jonna on affaire man min o deuxième affaire man ɗon mi ƴetta dossier on jonna on ɗo mi warri noon laati affaire on gore jan ɗon jettali min kadi affaire on gore jan ɗon jettali mi nodditumo toujours kadi molli min ma affaire Guinée Bissau on kadi ça n'a pas marché mais oncle la mari bappirawogo siɓa men noon mi considirta comme bappa ko minen musidal ngal mais wona aynugol ko bappa ƴiƴamma ɗum quelque chose comme ça mais ko côté bappa ko aɓa ko minen kafi musidal min mi landoto on par ce que on gaddiɗa ɓeygu makko mi landoto komo ko mbo wallimo ndara so walli totala comment dirais mi contacte on indilan effectivement mo wawila wallude mi landilan 1500 euros net na innugol transport innugol addu 1500 ko ɗo ko 1500 koye ɓe hendude yetti ɗin 1500 jimnaɓe mo andi kanko debbo mi naɓamnomo on facture par ce que avant ka 3000 ji ɓeynonala wona gonga j'ai rien fait mi décidi hande kadi kala komi watta mi waɗa e facture ko ɗum waɗi nane minuma alpha ɗi 3000 jiɗam sago mi wolta fi majji par ce que facture waɗano mene mi wolati en continue tum grand andi kon no waɗi continue alama kala mbuɗi yaltuɗo ko an aditi hunduko ma wiwmen ɗo abdoulaye a uditi hunduko ma wimen ɗo kala ko toñuɗa o debbo haali ka waɗali merci ta Allah yaafoma minen kadi kala ko suuɗuɗa men ɗo ɓay tum a fuɗɗike ta Allah yaafoma merci let's go min on ɗo kala komi toñimo ta Allah yaafolan watta kanko o yaafolan ta Allah yaafolan woni kanko woni famille makko grand mi wiyeyiɗo famille makko jankeɗenɗon e wawi ɓe gérude joni ko tongatalan ko jippagol ɗo pendant 2 ans pendant 2 ans on dossier no waali ka Guinée Bissau on dossier no waali ɗon tawi mi tanti ha retourgol passeport am ɓay kaydiji ɗi ala moƴƴude kanko jiyon tigi e noddilan gonnilan wo ɓay ala moƴƴude joni walla mi hetta passeport am meɗen ge nder ɗum mi hawrodiri ɗo e suka goo mo wonɗo Portugal toon kore jango momi lumbuduno ka ndiyam tawi on no andidiri e makko waɗi jiran ɗo e contact fe makko mi noddi on mi explique ono min mi ala waɗi dossier lannaɗi dossier ka ambassade mon toon ça fait 2 années comment dire est ce que ɗa wawila retirande au moins passeport on ɓay mi ala heɓude visa mi darano mi hettira au moins passeport on jonnitamo debbo mi walanta on détail ji ko woni ɓawa toon ko mais min coko cakanni to ga visa yaltode nder mum yentede visa 6 mois heeɓi min noon e o bappira on to komin halduno visa on so heeɓi visa mi jonnaymo 7000 euros yentede 7000 euros ɓayɓe coki toon min goro garanni toon mi noddiji on min ha visa heeɓi no grand laɓɓin goro ni ɗon ɗum ala e ala andi détail goro garani wata no ɗuuti quoi wirduɗo a yewtayi ok laɓɓinan men dow poste goro garano ko fi hakkude an andi woni affaire man ɓe ɗiɗo e nder dossier goto ko on minuma on goro gara ɗon ɗum ɗon ok mi faami ko aɗo woni vice versa non min langandi langandi naaduɗo dossier an ko faalaɗa ko yo ɓeygu ma naɗumano naatiri ono woniro min le reste là ça m'importe peu est ce que ɗa fam way mi faami joni may tirke important min visa heɓike joni ko naɗa wadde imoira Guinée Bissau mi ƴetti mbuɗi ɗum kadi après 150 euros comme ça joni mo transport makko mini mo sa fokkiti janggo bimbi par ce que ko joni tawi ko min e on suka momi sakkiti yiɗi ɗon ko minen on gollude mini mo mari famille natugol Guinée Bissau sa e kala fokkutuɗa kadi informa famille ɓe on min nayiɗa yaadude comme ça iɓe andi kono ɓe accueillira tan n'a pas fait ça bimbi subaka o immi o yalti herbi 8h 9h 10h elle m'a pas appelé minordima fi humpitagol andugol wawi vraiment so o yalti ani layi kanko yalti urinamo ko hoore moto mini boy na ɗum halduno de a halduno a wonɗo yaade ka nokkugo wana ka siɓɓe ma waɗa yaade na ka siɓɓe ɓen ɓe duwa ɓe informude anden ɗonko discussion tigi tigi on ko ɗon andi
kono mi andi wa erreur wadi ara kunze no gono molto à côté ouais c'est vrai mai non mon zendero franchement bayna mo le fenande mi andata ko do wonno yotude c'est une autre personne o mo mon yotude tigi wondo ko wodi kam naba ma mo don c'est un certain Ali wondo en masse anda si so do ou pas min ko no mi andi en plus elle parlait avec plein de gens wonde États-Unis wonde de tout mo message vocal on nani monani kanko parce que nabani mo message vocal mako digitio message on noga vocal jakadi preuve ji fo no wodi fo no wodi après ko mi duma do balde fo ala jettude la monani ma quoi da mona no langido Allah siko do e nyewti fo ko goto mais be c'est pas arrivé